Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dengku, jumpa lagi di channel Ardandanga tentunya bersama saya Songke. Saya Taco. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Dengku. Oke, keso. Nah kamu ini tahu wah? Pi makan, jalan-jalan. Kok tidak tahu romantis deh? Balisikku ya. Kamu nggak ada doi? Banyak uangku. Di sini penuh, di sini juga penuh. Semua penuh ini uang. Kamu nggak ada doi? Kamu nggak ada doi? Koperasi. Sigang kelompokku jai, 5 kelompokku kualer. Jai tak deku. Mau pi makan dong. Ini yang bayar lagi? Kau bayar ki. Punya dapat tagiku. Nak cakap di WC ya tak? Cek kau yang bangkain lu. Iya, oke, memang boleh. Sisa lagi. Kamu tak keren nih. Di situ mo Di mo kesambaran janjang dalikan mo janjang. Balisikku ini. Keren. Ngapain dia poin? No udah kini pasti. Dari bawah mata aku tadi. Balik kau. Dede, temu ko lale dulu Sikku dah. Di sini makan deh. Ada minuman na. Sembarang deh. Beli kak mbak. Cari apa ki cantik? Woi. Dede. Kamu kau janjan dulu. Nak ke janjan, nak ke mau. Mbak, anu tuh mbak, sosista 1. Oke cantik. Mbak, minuman tuh juga 2 nah. Oke cantik. Angapa may matane? Ero kami sulu, kutuwa na kinne. Ero kubuta ka. Dede, kung basi-basi aja pa na janjang. Tidak dilihat sayang Taco. Barang bagus anjo. Mana poeng? Naki mo janjang, taraku. Ini tong penjual na, sana tong katala na. Dede. Temo ko janjang dudu ya. Salo na poeng. Dede. Kasabar ko tahu, karo jadi mana goyang. Sabar ko ka nungay kau chini ka. Dede, sana katala no kau. Kangkang ini. Sasala na jika kalian kunter min mali. Tabe. Ini ya cantik, ganteng. Pentingnya. Ngapa me matane? Ngapa me? Minum. Sama me rasulu Minum sayang. Minum. Inta mo ko habis yan, no? Ng pamoteriki. Tidak enak gini. Nga panday nasing. Minuman na tidak enak tapi orang na deh. Poran na. Enak. Labusin ta. Sayang makan cepat makan. Kau makan, cepat. Kita mau tuh enak. Tingnan mo kuya lang kung kau may japa dyan. Ay pulang deh, gak mau mah. Kenyang mah. Mungkos mo, alam mo yun. Udah balik. Berapa semua mbak? 15. Jo may jandano Ngetongnya. Masih berhubungan ko to sama jandano to. Tina mo kurang Taco. Alasan ko. Pasti tuh maju ketemuan di sana. Tina. Jandano ko na janjan apoy. Apa? Erku angkat tadi kecanggurin. Suamiku ini suamiku. Kenapa kau lihat? Mau ambil ke suamiku Janda katala, janda bingkasa. Ambil suamiku ambil suamiku, ambil mi. Panjat na tongkoy, janda gatal.